Ni inkuru y'ibyishimo ku basanzwe bakoresha umupaka wa Lacroix ndetse n'umupaka wa Petite Barriere. Ni ukuvuga ngo uyu mupaka wa Lacroix na Petite Barriere byari bimaze iminsi bivuga ko ufunzwe kubera impamvu zitandukanye. Tugiye kurebera hamwe mbese ni uruhe ruhande rwari rwafunze umupaka, ese rwari rwarafunze umupaka kubera iki, ese kubera iki umupaka noneho bagiye kuba bawufungura muri aka kanya, ese ni uruhe ruhande rugiye kuba rwafungura umupaka. Mu gihe uyu mupaka wa Lacroix ndetse na Petite Barriere wakoreshwaga n'abantu benshi, mu minsi yashize niho hagaragaye amakuru avuga ko uyu mupaka ufunze impande zombi, mu gihe abacuruzi bacuruzaga i Goma baturuka mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abakongomani bambukaga baje mu bukerarugendo hano mu gihugu cy'u Rwanda, bavuze bati mu by'ukuri ibi bintu turatunguwe kuba umupaka ufunze, ibikorwa bimwe na bimwe byagiye bihagarara, ariko bigiye kuba byabasha gukomeza. Reka tubasabe kugira ngo mukore subscribe mbere yuko dukomeza, kandi ushobora no kuba warakoze subscribe ukaba utarakanda ku nzogera, kanda ku nzogera kugira ngo ujye ubona notification ya video yose dusizeho, kandi nyamuneka nubona iyi nkuru ari nziza, nubona aya makuru ari meza, uze kuba wadusangiza abandi mu magurupe atandukanye. Nyuma y'ako kananga turaza kuba twakomeza. We lift our voices high, praising God on high. Kora subscribe, like, share na comment kuri channel yacu. Nibyo twababwiraga ko Lacroix ndetse na Petite Barriere byari bimaze igihe bifunze nyuma yaho mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hagaragaye icyorezo cya Ebola. Bityo rero mu rwego rw'uko u Rwanda rwakwirinda ko Ebola yakwinjira mu gihugu izanwe n'abantu batandukanye baba baturutse muri Kongo n'abajyayo, baravuze bati reka tube dufunze imipaka. Ni icyemezo kitishimiwe n'impande zombi, ari uruhande rwa Kongo ndetse ari n'abanyarwanda, kubera ko abanyarwanda bacururizaga hano i Goma bagize ihungabana mu mutwe, baravuga bati ubucuruzi bwacu bugiye kuba bwadindira kubera ko batigeze bambuka nk'uko bari basanzwe. Hagiye habaho uburyo butandukanye bwo kwambuka. Reka tubanze turebere hamwe ese ni izihe nyungu ku baturage baturiye umupaka, cyangwa se n'ibihe bihombo ku baturage baturiye umupaka. Turongera turebe ese kugira wambuke umupaka bigenda bite, kugira ubashe kuva mu gihugu uje mu kindi bigenda bite. Tuhere ku ruhande rw'u Rwanda, birasaba kugira ngo ube ufite pasiporo cyangwa se ufite icyo bita laissez-passer cyangwa se permis de jour. Ibi byemezo iyo ubifite uragenda ukambuka nta kibazo, ugakorera imirimo yawe, igihe cyagera ukabasha kuba wakwambuka. Ese kubera iki umupaka baramutse bawufunze abaturage bashobora kuba bagira ikibazo? No kuvuga ngo umupaka baramutse bawufunze mu by'ukuri abaturage bagira ikibazo gikomeye, kubera ko hari abarya bavuye muri Kongo, hari n'abakongomani barya bavuye mu Rwanda. Kuvuga ngo ni uguhahirana. Rero uyu mupaka wa Lacroix ndetse na Petite Barriere nyuma yaho wari ufunze, abantu benshi bagize ihungabana, abandi bagira ibibazo bitandukanye, abandi bagira ibitekerezo byagiye bisa nkaho bisubiza inyuma ubwonko bwabo, ibitekerezo byagiye bisa nkaho bituma abantu bakomeza kwibaza uko ubuzima buzagenda, ariko mu by'ukuri ntabwo babihaye umwanya cyane, kubera ko kugeza uyu munsi umupaka ugiye kuba wafungurwa. Rero ni inkuru y'ibyishimo, inkuru y'umunezero, kubera ko abari barabuze uburyo bambuka bagiye kuba babona uburyo bambuka. Rero ni intsinzi ikomeye ku ruhande rumwe, ndetse n'impande zombi. Ntawavuga ko impande zombi zidafitemo inyungu, kubera ko ari abakongomani ari abanyarwanda bose barambuka, bose bakorera i Goma
Rero abantu barasabwa gukaraba intoki, barasabwa kugira isuku kugira ngo ibintu byose bibashe kuba byagenda neza, nibwo bazabasha kwirinda iki cyorezo cya Ebola. Ubundi iyi ndwara ya Ebola ifata ite? Ese iyo umuntu ayanduye abasha kuvurwa agakira? Ibyo nibyo tugiye rero kwibaza nyuma y'aho tugera ku myanzuro cyangwa se ku byemezo byafashwe nyuma y'aho bafunguye umupaka, ingamba zafashwe kugira ngo habashe kuba hakwirindwa iki cyorezo. Ni ukuvuga ngo ubusanzwe indwara ya Ebola ni indwara ikomoka mu bihugu byo hanze, rero yageze muri Afurika ijyana ubuzima bwa benshi, igera hano mu gihugu cya Congo itwara ubuzima bwa benshi, ari nayo mpamvu OMS ibivuga iti by'ukuri reka turwanye ibyorezo byose aho biva bikagera, kuko icyorezo si cyiza, icyorezo si ikintu cyo kurangara kubera ko gihitana ubuzima bw'abaturage kandi kigahungabanya n'ubukungu bw'igihugu. Rero iyi ndwara ya Ebola kugira tuyirinde birasabwa gukaraba intoki, kugira isuku muri make, kubera ko n'ubusanzwe iyo wegereye ahantu hari umuntu wapfuye ushobora kuba wakwanduza. Ni ukuvuga ngo nimba umuntu apfuye birasaba kugira ngo ashingurwe n'abantu bakeya, kandi abantu bari bumushingure baba bafite ubwirinzi, baba bafite uburyo bari bumushingure, baba bafite tekinoloji y'ukuntu ari buze kuba yashingurwa. Ibi rero ni ibintu abantu bagiye bibaza, abantu bagiye bavuga bati ese ni gute umuntu yapfushuwe noneho najye kumushingura? Ubundi araba ari amabwiriza ya leta cyangwa se y'imiryango ishinzwe ubuzima ku isi, za OMS n'indi miryango itandukanye yita ku buzima, nibwo buryo iba yarabonye bwo kugira ngo babashe kuba bashingura umuntu wishwe na Ebola. Nyuma rero y'aho bafunguye umupaka, ibihugu byombi byafashe umwanzuro ko bigomba kurinda abaturage babyo binyuze mu isuku, bakaraba amazi meza n'isabune, kandi bakirinda kujarajara, bakirinda gukora ku nyamaswa yose batazi icyayishe, kandi bakirinda kurya inyamaswa zishe. Ushobora nko kuvuga ngo ingurube yapfuye ukareba uti kuyita cyangwa se kuyihamba ni ibintu bikomeye. Rero kugira ngo byose bigende neza urasaba kugira ngo wirinde kurya inyamaswa zipfuye zipfishije kugira ngo utaza kuba wakwandura.